Siyabend û qeregêtiran Siyabend li nav çiyayê Sîpanê Xelatê li qeregêtiranê salê digeriya. Heta niha ti keleşan tê Ecît û pehlewanan xwe li ber wî negirtibûn. Bi sedan keleş kuştibûn û bi sedan keleş ji tirsa ruhê xwe ji ber wî reviyabûn. Qeregêtiranê salê ku pîrê pesnê wî dabû, gelo yekî çawa bû bê hemdî xwe li ser vê difikirî. Bi qonaxa rojşevekê bi nav çiyayê Sîpanê Xelatê de çûbû û gelekî geriyabû. Li vê keleşî rast nedat. Vêya dikir ku bêtir merex bi wî reçê bibe. Bi rê de xewa wî hat, ji xwe re cihekî ewle dît û ji hespê xwe da ket li ser pişta demirqarê xêbê gelek rê hatibû, loma westiyabû. Li vir ji ber ku westiyabû hema bi derbekê re di xew re çû. Siyabend di vê xewê de xewnek dît. Di xewnê de xweceyê Xizir hatibû xewna wî. Destê xwe di nav serê wî re biribû û jê re gotibû: Siyabend, gava ku tu ji xwe xewê şiyar bibî, ew ê porê te hebe. Tu yê qeregêtiranê salî bibînî. Bi emrê Xwedê tu û qeregêtiran hevdû nakujin. Hûn ê bibin destbirakên hev yê dinyayê û axîretê. Kuştina te jî bi destê avdê Xwedê tune ye. Kuştina te ew ê ji hêla heywanek Xwedê be. Bextê qîzê xelkê jî reş neke. Zewacê te jî li vê dinyayê tune ye. Qismetê te û zewaca bi hev re tune ye. Siyabend serê sibehê çawa ku ji xwe şiyar bû xewna wî dihat bîra wî. Hema awel destê xwe da serê xwe, nêrî ku vaya porê wî şinatiye. Porê wî xwe berdaye ser pişta wî. Birînên paş ûstê wî yê ku xwe avê tibû heta sînga wî hemû rihet bibûn. Tew û şûna wan jî nemabû. Ji vê qewimînê bawer nedikir. Dîsa destê xwe bi nav porê xwe bi porê xwe girt û kişand. Serê xwe kil kir. Porê wî yê dirêj li ser çavên wî çû û hat. Ji kêfan nizanîbû bê ew ê çi bike, got: Xewna min rast e. Rabû li hespê xwe siwar bû û dîsa li qeregêtiran geriya. Bi gotinên pîrê, ji bona kuştina wî hatibû li xweceyê Xizir hatibû xewna wî û jê re gotibû: Bi emrê Xwedê hûn ê bibin birakê hev. Berê xwe da û serê çiyayê cihê herî bilind û bi oxira xwe veçû. Gihast nav pozê çiyayê Sîpanê Xelatê. Nêrî ku wek tê gotin çiyekî pir fireh e. Bi gul hate serê cihê bi mijê wî bidûman e. Cihekî bi dar e, bi şênkahî, bi av û kanî ye. Di rojên din jî li çiyayê Sîpanê Xelatê li qeregêtiran salî geriya, ew nedît. Roja çaran dît ku bin zinareke diyekî fîstanê xwe ji xwe kiriye 4 singan ku tane fîstanê xwe avêtiye ser. Kiriye wek gonê havînê û li wir berfê sûtê tazî xwe dirêj kiriye û bi destekî nan xwe. Gava ku Siyabend çav li wî ket, di dilê xwe de got: Ev çi ecêbeviya çawa mirov e, ji min jî dîntir û xerabtir e. Xwedê heger li dinyayê qeregêtiran hebe, ew ê heger tune jî ji xwe tune ye. Ew ê viya ji qeregêtiran pê vekî be. Dibe ku ne qeregêtiran be, hema min nebîne, ew ê baş be. Qeweta min ji viya re tune ye û demirqarê xêbê da berzengûyan û çû. Qeregêtiran bang kirê û got: Lo, zêde bêvî alî ve neçe. Min li pêşiya te dafika xwe vedane. Çavkekê li ser daniye. Belkî têkeve dafika min. Heger ew civîk bifire, tu wê ji ku bînî divê tu bînî. Ev çend roj in ku min xwe daye benda vê gav û sehatê. Siyabend got: Di wê de relo fortan neke. Ma heta niha kê dîtiye ku mirov rêwî ji rêya wan vegerandiye? Binê re vaya min ji te re got: Heger civîka min ji ber dafikan bifiriya, wê çaxê tu yê bibînî. Ez ê çi tînim serê te? Siyabend kir ku demirqarê xêbê çend gavên din jî biavêje, bi wan gav avêtinê wî re çivik ji ser dafikan firiyan. Qeregêtiran zabû sirxa fîstanê xwe li xwe kir, ber bi wî ve hat û got: Hey bê hişê bê mêjî, ez keleşê Sîpanê Xelatê me. Heta niha kesî wisa serhişkî nekiriye û li hember min ranebûye. Yan vê çivika min a ku te firan tu yê bînî, yan jî ez ê ji te devla çivikên ser jê bikim.
ما من جتر نگود ویده نچه اف تجی چخوا را دبیجی از کلشم اری ماقی ناکه و سریته دبسکنه لو ترولی چولی فورت و زورتان نکه اف روژا چاری آن کد ناف سر و سرمه ده از جوان چیان لیکی دگرم نای بداویه ده از براده که نولت راستاتم ده که ایجار وره امه هنر خوب نشانی هف بدن و به هفره شر بکن که حالا امه ببینن که بیتو چاوا کلشی چه عگیتو پهلوانی قره گتران جخور را گوت قیفی تولازی بله خود دیگر هلا تلفورت و زورتی بی بن زرتی بنره قی خوینا وی کتیه شافی می و دخوازه روحی خود تسلیم بگریا سرسیا بند گوت ویستر هر دو چافین من همن تو او میرایی مجید خودی خواست که روژه که یک دکه به اوور شرج من بخواسته گهاشتن دایف قره گتران چرا گوت ام شر خواه به تیرو کفانم بکن نه تیرو کفان ناکه و سری من شما بلکه تو زانی بی از نزانبم بلکه از زانی بم تو نزانی بی تیران بردی افنت میرانیه کام سوار بن ام شور مرتال و رمان شر نا او جنابه ما بلکه از عمر خود حسبی سوار نبوم و تو سواره کی باشه باش بی از نس سواره کی باش بم و چاقی امی به گفران لفخن شوانین چولان گفران لف دخن حیفا ما یه باشه و چاقی کاتو بیجه تو شرد خوازی که اوی شر ما بچاوی بم آباش اوی که ازو ده امی بناوی بلیزن که جمکی آفید عرده امی سری و هفدو جیکن جبو خاطری خودی تو دینی تو چی امری من گهاشت یا وی روژه از لأوقاس دران گریا ما هینا لکسه کی وک تعجید الرسنات ما همان تو او میرخازی من شرط قبول تو شد بیجی این وقت دوی چاقی خواه بگره لگوری کل هف کربون خواه چنگ کرن ناف هف راهشتن نوقا هفدو برن و آنین وک شیر و شاپالان هفدو گراندن جهنمین و شروان حیوان کل نیزیک بون گشتک جورا رویان خودان بدن آوان دهرکی هر دوشی وستیابو و هندک ما بکش قودم بکفه حتی ایواری به هفر هفدان حتی ایواری به امر خودی یکی یدن حافظ هرده ایواری که بسروان دهات داری برده روی هرده و دنیای جسبه و بر هفدان لوی چوله که کس لوان درانتونه یا بناو هفدو گرده بون و دخواستن هفدو با آفیجن هرده دوی سرمه ده برفا بن لنگ آمان حلیا بو و ببو تحری پشتی کسیا داران خواه به حیلا روشلات و خوار کربو جاره کسیا بند دگر قلقت ران باوی تا عرده و پشت آیه بدا عرده لی قرقتن ساله جناف دستیوی فلتی بو و نکت بو گاوا که جناف هفدو گرتو بون و دخواستن هفدو باویجن عرده هردویان جیج دلی خوره گوتون خوزی هفدو نکشتا امی ببونا برای هف اوی سبرا ما به باتا لی هردویان جی اف یک جهف دو شارتن و جهف را نگوتن دباجار خدا جو خوره دو گوتن آنها ازی ببیجم که امی هفدو نکشن و امی ببین برای هف اوی ببیجه تدو ترسیایی حتی درنگ شوی به هفدان جاره گیدن در بکی رسیابن راهشت غره گتران اول عرده خست پشتا ویدا عرده دستی خواه آفید شوری خواه کسری ویجه بکه وقتا کسیابن او آفید و به عرده دستی خواه آفید و بشوری خواه و دکاره سری ویجه بکره غره گتران گو یا کاری دخونه ده یا خوجه خزر هیویا من ما خونانی وی شوی قیبی روژه که براکی من سیابن حیفا من جویه هلینا لداره وی دنیای گاوا کو قرای درام ای پیوان کر سیابند سکنی گوت تا گوت شه مدید خونا کو تیتبو از یکی بناوی سیابند امی ببن براین هاف من خونا کو ساتبو از قالا ویدکم ما تا قرای درون سالی اری سیابند بجاره کرد چند سرق بو چرخه او شرق قرای درون گوت برا جخوا از جیل دگریام بخوادی جوی خونا کو تدیدیه من جدید که کو ازم سیابند کو تو قال دکی ازم میوان گرو هیرچان ازم قدا سبی بلا ایواری ازم حسری سری چیان ازم پپوی بردستی آب و آموجن ازم او سیابنده که تو دبیجی ازم سیابنده سی خواه دریجی قرگی تران کر قرگی تران به دستی بی گرد و جهرده رابو خوچان کرن ناوا هفدو وی جاریج
çela dilê hevdû hemêz kirin. Bi hevdû hemêzkirina re dil wan keliya destên xwe dan hev û carek din hevdû hembêz kirin. Nizanî bûn wê bê wê kêlikê divê çi bikin. Bi wê şaşwaziyê heriya xwe dewşand û xwe berdan erdê. Li ser berfê rûniştin ji ber ku xwedan dabûn sermayê xwe li wan pêça. Qeregîtiranê salî got